خالد ابراهیم اندام دسته ریوبریا اوفیسا پیوندی درول روز اوای کورسانیش درویسی لگل منه که خالد دمت خوش به بخیراتی سیپان همو دو بفرمی بو آلیکار وزیر بروانیا سوری من دست پیک خواست بزانبم تو پوستین دن هنه کش بو کردان بین پیشکش کرن؟ پیشی سلام برز جبو تماشافانی روداوی بالتبعی يعني لغوري پیمانا بیستونه ماهای که 26 جخوا تشتهات خیانه کرم بهتر پوستا وک محافظ حسکه پاريزر حسکه هر وها پوستا کو آلیکری وزیر بروانیا سوریه هبه وکی دیجید هنگ گفتگویا ده نقاشا ده يعني و دم پیش ده زلال انتگراسیون جخوا هدی دبی درباره ده گلک آستاده ده گلک مجاراده ده گلک قناغاده هدی دربازه به آوا کی باشی چقوا درنگ چقوا زحمتیه و هنجی لیام دبینن باش دربازه به هنکی باوری هر دو هلا هاتی آبا کرن کو گاب برب هفت بینگ گاب انتگراسیون دمجه آوا کی باشتر پشتر ده همو استاد هدی برب هر بداوی بکن ام باورن گو دم پیش خو هنج چوبینن کو هن تشنهاتن قناغ درباسبون وک بردانا دیلن شر هسیرن شر گو دوجی و بری چند روز کی دیجه سه دفعه ام بیجن جارک 6 جارک 8 شو دوجی 100 کس هاتن بردان 100 کس ج هلا دیلن قصدیده و هر وها 100 کسین گو جم قصدیج گرتیبون او جی هاتن بردان کار و خبات لسروی اساسی تکرنگو حتی عیدی ام دیجن بوه هبین گو دیل لحد و هلاجی نمینن نرجم قصدید مینن نرجم حکومت سوریا دمکیب مینن ابجی و قونا بلک باش به هر وها جخوا وجی شوپان و وگرا پنابران وگرا پنابرین خلق عفرینه 400 مالبات بری دروجا دهات العفرینه سبیجی ام چابلرین گو 200 مالبات دیجی برکبن بر عفرینه دارن جخوا يعني نتاني خلق عفريني كارو خباتي كرنگو خلق سريكانية خلق انجريسي هروها بنابرين عرب جيو بش خلق عفريني بجيبون غرق بغرن جي واري خوا لسريكانية لكود ببلابي يعني بنابرين هندر سوريا بتوايد لابرا ريبريا قصرد وهروها ده حكومة الدمكية سوريا ده هركس بغر جيو كاك خالد يعني دواري سياسي ده تقاف وبين آويتن جغینی وگراندن کوچبران آزاد کرنا اسیران يعني جخوا يعني انتجراسيون بخوا قابك سياسية براستيجي يعني هب پیمانك سياسية دنابا رببريا خسر ده هيلا كيدو هر واحد دنابا حكومتا دمكية شامي ده يا سوريا ده او بخوا مركار بيجي قوناغك سياسية هر واحد او مرسوم سيزداغ يا بوجبو قال كرد چقواس هنا كي كين زيدا بلكي نرازيبون حتى ده كيدو درباري ده يعني تيرينا كي مركار بين الزمان جبو دوزا كرد تيرينا كي انتجراسيون هيدي باش دمشه اوجي بلكي تيريناكي وياجي باش نل دلي خلق مي كرد يامجي حتى بيجن ريبريا خسر لغوري شرط مرجنگو إلو روجلاتا نادي بالتبايت درباز به نتني خاكا سورية درباز به هم دبينن يعني حتى شوبين كو روجلاتا نادي بالتباي دكالي جخو امجي يعني وك سوريا وك كرد هم دزانن يعني كتير رايا قشتي كتير قناغا كانو گفتگو لفيدراهان لقالك دبري دن جبو كردا نقاش تكرن جبو فيجي عم دبينن يعني براسي قابك سياسية انتجراسيون بخوا قابك سياسية اعترافك الهندري السوري دي بقال الكرد وقت بكاتية كرسنة لسركا خوا سرخاكا خوا دجي جبو فيجي قالك قناغ غير لازم دم پیش يعني كارو خباتك مزين براسي غير لازمه جبرجي قناغ هين قناغ دمكيه سوري تبعي تيتر بازبه هين دستورك لبيشاميه هين قالك جو كرد
تێکۆشینە بکەن گەلەکە بله. ئاستێوێ هەنێ گەلە قۆناغێوێ هەنێ هێویدارن بۆ دەمێ پێش زەلالتر بن. جار جاران كاك خالد جار جاران ام دي بيسند بيجن احتمالا كمزن هيا جيجري وزير دروج يعني جيجرا وزير دروجي بدن كردان قد تداخواز يعني قوتنا كم في اواهي جهشتي اوا يعني مرة دواري رسمي ببيجي تشكي بيرنجي توني اللي داخواز هنا راسيجي داخواز دهن هلا هن دولتا حتى راده كي تشيبو هم دولتين كواليسيوني هم دولتين كنداوي جي مرة كاربين زمان دولتين دجي اللي اويا لسر الهبهاتنا نابرا ريبيبري وقصدي وحكومتها دمكي دميني يعني جخواج ما في قالي كردو de asta revberiya Suriye de cibigre de asta iradeya siyasiya xalkê Sûrî de bi cibigre ji ber pêkhatiyek resenin de ser vê xakê ji dîrokê jiyan dikin ne tenê postek li vir ya derahanê her wiha ne ji bo Kurda be tenê jî hemû pêkhatiyên Sûrî bi hev re demê pêş xwedî mafin got her kes jî karibe bibe yani erkê xwe misyona xwe hilgire وەک پێکهاتی دەبن وەک خەڵکی سووری دەبن ڕێبەریە سووری بگشتی بە هەبرێ بە ئاواکی کوالیسیۆن بە ئاواکی هەربەش کاربن سووریێ دەمە پێش بڕێبە ببن. پەروەردە وێ چاوە بە کەک خالد یعنی زمانê resmî fermî wê li Rojavayê Kurdistanê Kurdî be yan jî tu guhertinek wê têda çi bibe? يعني وك مرسوم سيزداي وجه ديت وك زمانك نتوي تي ناسكرين لوزير پروردي حكومت آدم كي جخوا هات لقال ربيبريا خسر هديتي جي كرين بري چند روجا كي جي هناك او جواتي وانجي مرك عربيجي اريني بون باش بون لي انجام نبويه هين گفت تقول دبي دربارا پروردي بردوامه وقومتها وكوميسيونها بين حردو هيلاوي جو لغوري هر پیمانی بخوجی اباتی زمان کو هر دو عالی کمیسیون خوجی چکن لجنا آبا بکن و مثلا پرورده به زمان کردی نقاش بکن لگوری رسامبونو جواکا کردی خصوصیت و تایبتمندی و جی واری کرد جیان دکن یعنی گرک دوی درباره ده انجامک سالا به يعني بيجرتن جخوا ها پیمانا بیستونه مهدجی دبیجن يعني همو بلگنامین آست خوندن چه خوندن سرطایی دبین چه نابین دبین چه ایده دبین چه معهد دبین اونیورس دبین همو جی گرک بین قبول کرن و بین اری کرن و سوری وی قبول کریه تنه يعني مرک عربی جوی درباره ده بنده بریارک فرمینج حکومت آدم کی لیو کی دیجی شکل و شواز يعني پرگال پرورده جبو خلق می کرد یا جبو گل می کرد روجاوای کردستانی دنی قاشه که دم پیش امی بی دکن اوجی به زرار کرن و به بداوی بده و انجام کی امکارم بگیرن. گلک سپاس مالتا آوا خالد ابراهیم اندام دسته ریوبریا پیوندین درول روج آوای کردستان باجار دربیسی.